Yes, nibyo ibintu ntabwo byoroshye na gatoya, ibintu ntabwo byoroshye wabyumvishe neza. Ni amakuru agezweho aka kanya yihutirwa, amakuru asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'urugamba ku butaka bwa leta ya Kongo. Mu by'ukuri ni iki gitumye igisirikare cya 23 cyongera kwifashisha systeme zikomeye cyane z'ubutasi, bakaza kongera guta muri yombe ibyo twakita abacancuro baturutse mu gihugu cya Romania, ndetse amakuru agaragaza neza ko abagera kuri 6 bose bamaze gucakirwa. Izindi nkuru zikagaragaza neza ko hari n'abandi baturutse mu itsinda rikomeye cyane rya Blackout nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ibi byose biraza kuba bijya hanze mu gihe 23 niza gushima kugaragaza mu matangaza makuru uko yamaze gucakira abacancuro. Gusa ibintu ntago byoroshye, aharindiriye aba bacancuro hamaze kugabwaho ibitero, ndetse ubu ngubu byamaze kwemezwa neza ko operasiyo zikomeye cyane za 23 zamaze gusiga aba bacancuro bamaze kuba bafatwa. Ibyo benshi bavuga neza ko ari imwe mu ntsinzi zikomeye cyane z'iki gisirikare cya 23 gikomeje kutaryama, mu by'ukuri kigaragaza imbaraga zidasanzwe muri operasiyo. Ubu tuvugana bivugwa neza ko ahacumbikaga abacancuro nk'uko amakuru bigaragaza hamaze kugabwaho igitero gikomeye cyane n'itsinda rya Special Force rya 23 ryari rifite aba backup snipers bagera kuri 4. Bivugwa neza ko aribo bifashishijwe mu kuba bacunga inkuta ndetse n'impande zose ziherereye muri ibi bice. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya 23 cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane, ndetse ibitero bikoranye imbaraga, twakita imbaraga ziremereye cyane, kuko benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo basa naho batari bafite ubushobozi bwo kuba bahangana n'uyu muvuduko ndetse n'ibikoresho byifashishijwe na 23 mu kuza gucakira aba bacancuro nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi ndabikubwira ariko ndanagusobanurira ibijyanye n'izindi operasiyo karabutaka zaje gukorwa n'aba basirikare. Ubu tuvugana hongeye kumvikana ibitendo bikomeye cyane aho 23 ibitero byerekeza warikare byongeye kugaragara nk'uko amakuru bivuga. Umujyi wa Baraka nuko ingabo z'abarundi zongeye gufatwa, ibitero bikomeye cyane byaje kwambura izi ngabo z'abarundi bimwe mu bikoresho bagombaga kwifashisha kuri uru rugamba. Ibi byose ndabifite cyane, ndagusobanurira wumve uko byagenze kugira ngo ingabo z'Uburundi zize kwisanga zongeye kugotwa, ku buryo bavuga ko ubu amakuru menshi cyane y'izi ngabo z'Uburundi ari kujya hanze mu buryo busa naho budafututse. Reka twinjire nkubwire inkuru zikomeye cyane mpera kuri aba bacancuro b'abazungu banze kumva kuri ubu bari kumvishwa nuko bari gufatwa na 23. Ibintu benshi bavuga neza ko ari imwe mu ntsinzi ikomeye cyane 23 irimo iragira, mu gihe abari bo bakoreshaga za drone ndetse n'ibibombe bikomeye cyane byarekurwaga na za ndege zari zarazengereje abatuye Minembwe na Mikenke n'ingabo zari kwirwanaho muri rusange, tutaretse iki gisirikare cya 23. Aba rero bakomeje kugenda bagabwaho ibitero bikomeye cyane kugeza ubwo 23 yaje gufata umwanzuro wo kubasanga aho bari bacumbitse nyuma yo gukurura amakuru yuko harinzwe ndetse naho baherereye. Bamwe babarizwaga mu nda kinini cyane zisanzwe zikoreshwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, abandi bakaba bahageraga mu gihe operasiyo bavuyemo zirangiye. Ariko nyuma y'uko amakuru yagiye ajya hanze, bivugwa neza ko ari imwe mu nyubako ibarizwa mu kigo cya gisirikare neza mu birometero 3 uturutse hariya za Kisangani. Amakuru akavuga neza ko ariho aba basirikare b'abacancuro babarizwaga, ariko kuri ubu ngubu ibi byabaye amateka. Ni inkuru zigezweho zisobanura neza ko abasirikare bamaze kuvumburwa ndetse batabwa muri yombi nk'uko amakuru bigaragaza, ariko kandi umubare wabo niwo utari guhurizwaho. Bamwe bati ni 6 bafashwe, abandi bati hari n'abandi bafashwe bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackout. Ubwo bivugwa ko 6 bafashwe ari abanyarumaniya. Ibi byakozwe n'itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya 23 ryifashishije ibikoresho karabutaka nyuma y'abakuru y'ubutasi ya
yamaze gutangwa yemeza neza ko iki gisirikare cya M23 gishobora kuza kuba cyanakurura amakuru ku buryo budasanzwe. Ubu habaye operasiyo karabutaka aho M23 yatumye abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force, abakomando ruharwa nabo bari hafi aho bakomeza kugenda babungabunga backup snipers. Bivugwa neza ko bagera kuri 4 bacungaga igitero cyose gishobora kuza kugaba, ndetse yaba ari icya drone ndetse n'ikinyuze ku butaka cyashoboraga kuza kwitambika iyi operasiyo. Ibyatumye iza kugenda neza iba successful 100%. Ubu tuvugana M23 yongeye gucakira bamwe mu bacancuro kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru zivuga neza ko aba bacancuro nubwo bafashwe ariko batahise bicwa, uretse umwe wari bamaze gukomereka ku buryo bukomeye cyane, wakomeretse mu mirwano yabayeho gukozanyaho muri iyi operasiyo. Iyi operasiyo bivugwa neza ko nta musirikare n'umwe wa M23 ubashije kuhakomerekera, kuko ni operasiyo yatunguranye cyane, ndetse ibisa nkaho hari habayeho kwirara ku buryo budasanzwe, aho aba bacancuro nta gisa nkaho cyari ikidasanzwe kibarinze. Ubusanzwe bano baba bafite abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse basa naho ari n'abakomeye babacungira umutekano kugira ngo bakomeze kwifashisha aba bacancuro mu bijyanye no kugurutsa amadrone no kurasa ibibombe bakoresheje izi Sukhoi 25 ndetse n'izi za CH4 ndetse na drone zo mu bwoko bwa kamikazi. Aba rero bisa naho aribo bari bafatiye runini igisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye n'ibitero by'ikirere. Kuri ubu rero ntabwo birimo birakunda. Ikigaragara nuko igisirikare cya M23 gikomeje kugenda gikora operasiyo zose zishoboka kugira ngo kibashe kugenda gica intege igisirikare cya Kongo cyari cyarakomeje kugenda cyifashisha izi mbaraga z'abacancuro mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no kuba bakontorora ikirere ndetse no kugurutsamwe amadrone. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo intsinzwi yacyo iri kugenda igaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi kugeza ubu bongeye kugwa muri ambushi ikomeye cyane ya M23, aho agahinda kongeye gutaha i Bujumbura na Gitega ndetse na Kinshasa muri rusange. Ibi byose birakomeza kugenda biba umutwaro ukomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi uri kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka, ndetse bivugwa neza ko uyu mwaka uza umukuru w'igihugu ashobora kuzongera kwitambikwa ku buryo bukomeye cyane, kuko bisa naho abaturage benshi cyane bamaze kurakara bavuga neza ko ingabo zabo ziri kugwa kuri ubu butaka byose bigizwemo uruhare n'umukuru w'igihugu, bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana hakomeje bombori zikomeye cyane ziri kuvugwa, ndetse benshi bakavuga neza ko harimo n'abakuru mu gisoda cy'u Burundi bamaze kugwa kuri uru rugamba. Ibi byose M23 akaba ariyo ibiri nyuma y'uko abarundi bari bamaze kwambuka bakagwa mu mutego, ndetse n'intwaro zabo zikaza kugenda zisigaranwa na M23 muri rusange. Ibintu ntago byoroshye na gato, ndetse hakomeje kugenda hagaragara umwuka utari mwiza ndetse hagati muri eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko inkuru zigenda zituruka Bujumbura na Gitega zibigaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana igisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Benshi bati iyi Kivu Republic iraza kuba iri mu ruhe rwego, ese iraza kwemezwa? Ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko ibyangombwa hafi ya byose byamaze kugenda byemezwa. Amakuru aremeza neza ko M23 yagiye isabwa raporo z'imikorere yayo, ndetse hakoherezwa abo twakita nk'abasupervisor mu bihe bigiye bitandukanye bagombaga kureba niba koko ibyo M23 itanga muri raporo imibereho myiza y'abaturage, uko umutekano umeze mu bice yamaze kwigarurira, ndetse niba bihura n'ibyagiye bitangwa. Ubuyobozi bw'ibanze bwashyizweho, igipolisi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa. Na n'ubu ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho Corneille Nangaa ndetse n'abandi bayobozi b'umutwe wa M23 bari mu bikorwa byo gutangiza imihanda mishya izajya igendwamo, mu gihe muri iyi leta ya Kongo hatigeze hagaragara igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuza kuba bashyiraho iyi mihanda izajya ikoreshwa n'abaturage mu buryo bwa transport, ndetse kimwe mu kibazo gikomeye cyane cyasanzwe kuri ubu butaka. Ibi byose nimwe mu byagiye bigaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyamaze gushinga leta, ahubwo igisigaye ari ukubona zimwe mu mpapuro. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira perezida w'igihugu cya Kongo ko ibi ngibi bidashoboka, ndetse ko azamufasha guhangana kugeza ku
munota wa nyuma, nyamara bisa nkaho ibyo azahangana nabyo atabifitiye ubushobozi. Bashoboraga guhangana na n'ubu biracyaba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko hano nta masasu azaba hari ndetse n'itegeko rigomba gutangwa. Wakongera kugaragara asa n'utera iki gice cyo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu Republique ishobora kwemezwa, hashobora kuza kubaho ikimeze nkaho ari ugushinjwa kuba yahungabanyije ndetse ubusugire bw'igihugu runaka. Ibi bikaba byaza gutuma afatirwa ibihano birimo n'ibikakaye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira, abo yari yiringiye basa naho batakomeje kumva diru ndetse n'ibitekerezo yashyiraga ku meza, aho izi karita za politiki zacangiwe asa naho yatoyemo iz'ibigarasha mazima 23 ikomeza kugenda imurusha ibitekerezo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Abaturage b'abakongomani baturuka ku butaka bwa Kongo ni ukuvuga n'ababarizwa mu buhungiro mu bihugu bitandukanye, dore ko hari na benshi bari muri diaspora mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bitandukanye, Europe ndetse n'ahandi. Aba bose bakomeje gushyigikira ko iyi Kivu Republique yabaho, maze nabo ngo bakagira aho baturuka kugeza ubwo batangira gukora ibikorwa by'iterambere, ibikorwa bitandukanye biteza imbere iwabo. By'umwihariko abanyamurenge bo baturuka mu bice bya Minembwe banyotewe no kubona ibice byabo byarabohowe ndetse ibice byabo byongera kugaragaramo bababyeyi bagaragaraga ari abanyamasengesho cyane, ndetse n'inka zabo kugeza kuri ubu zakomeje kugenda zishimutwa zibwa n'izi ngabo za Wazalendo zifatikanyije n'ingabo z'Abarundi. Amabombi yabarasheho igihe kinini cyane, bikaza gutuma imwe mu mihana yaratangiye kuzima ndetse yaramezemo ibyatsi bitewe n'uko bamwe bahunze, ariko nanone bagakomeza kugenda bashimira twirwano yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, igakomeza kugenda iburizamo iyi migambi y'izi ngabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho Tshisekedi nta bushobozi agifite uretse kugenda agerageza kumvishamo 23 ko hajya agenge k'imirwano, maze ngo bakongera kujya ku meza y'ibiganiro. Ibisa naho 23 yahaze kuko byavuzwe kenshi ndetse byagaragajwe kenshi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange, nyamara bikaza kurangira aka gahenge k'imirwano aribo bakishe ndetse bakagaragaza ko bisa nkaho aba ari ibinyoma bya leta ya Kinshasa, nk'uko byanagaragaye igihe haraswaga drone mu bice bitandukanye bya Rubaya, hari naho zahitaniye Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya 23. Ibi rero byose byabaye ari mu gahenge k'imirwano, bisa nkaho mu 23 kongera kwizera amagambo y'i leta ya Kinshasa bisa naho bigoye. Ubu tuvugana rero ntabwo byoroshye. Kivu Republique yatangiye guca amarenga, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho batangiye kubwira Tshisekedi ko ashaka yareka 23 ikagumana ibyo bice, kuko n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini. Igihe baba bakomeje kubona neza ko uru rugamba batazarutsinda, maze Tshisekedi wavuga neza ko ibi adakwiye kubyemera, kuko ibice 23 yahisemo gufata ari byo bice bikungahaye ku butunzi ndetse kandi akaba ari cyo yifuza nk'ingenzi. 23 iza gufata initiative ikomeye cyane yo kubagabaho igitero kandi cyageze ku ntego, kuko abarenga 30 bahise bahagwa diregite ndetse n'abahakomerekeye ni benshi cyane. Inkuru zivuga neza ko haje gutangwa umusada w'ubuvuzi, ariko bisa naho hari n'abageze aho bagombaga kuvurirwa amaraso yenda kubashiramo. 23 yatewe umujinya ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo abivugwa neza ko nazo ziri gutegura igitero gikomeye cyane, igitero rurangiza ngo gishobora kuza guhitana 23 ndetse kikaza kwigiraho ingaruka zikomeye cyane. Amakuru aturuka Kabunambu ya mbere na Kabunambu ya kabiri biravugwa neza ko hari guhererekanya amasasu y'urufaya hagati ya 23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi, aho bari kurasana bisa nkaho birimo umujinya mwinshi cyane. Buri wese ari gushaka gutanga isomo rikomeye cyane ritari strategique ryo gufata uburyo hafatwa ndetse ngo no kugira ngo babe bakirukana izi ngabo mu bice ziherereyemo. Buri wese asa n'ushaka guhitana umwanzi. 23 iri kugerageza kwirinda kuko iherereye ku musozi wa Kabunambu ya mbere, ariko nanone ingabo za leta ya Kongo ziri muri za Kabunambu ya kabiri. Kuri ubu ngubu ahangaha biravugwa neza ko hari guturuka amakompura aremereye cyane, kandi inkuru zikavuga neza ko zamaze kodaringa igitero cy'indege. Bivugwa neza ko ishobora kuza kwifashishwa kugira ngo bahangane na 23 yamaze kubababaza cyane, aho yabiciye abasirikare nk'uko
amakuru agenda bigaragaza ibintu bigaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze guhabwa isomo rikomeye cyane. Benshi bati umujinya urakubitisha iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri kwishora muri iyi mirwano isa naho iremereye kikimara no gutakaza abasirikare bangana gutya. Baraza guhuzagurika ahubwo intare za Sarambwe zirakomeza kubacucuma ndetse zica abandi muri bo. Ni nako biri kugenda. Hahise hasohoka inkuru yemeza neza ko mu 23 mu bitera ingabo za leta ya Kongo zakomeje kugenda zigabaho yongeye guhagarara mu birindiro byayo ndetse yongera kurasa nta mbabazi izi ngabo nk'uko bitangazwa. Aha mu bice bya Kabunambo ndetse no mu bice bya Runingu ndetse n'ahandi haravugwa imirwano ikomeye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugerageza kugaba ibitero kuri 23. Bisa nkaho 23 yatangiye guca amarenga yo kwinjira muri umujyi wa Uvira nk'uko biri kugenda bigaragara. Abaturage baravuga neza ko bariyeri nyinshi cyane zari zaramaze kuhashyirwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu nta nimwe ikiyabarizwa. Haragaragara ahantu hasa naho ari urujya n'uruza nubwo abaturage atari benshi bitewe no kwikanga ko hashobora kuza kuraswa kuko imisozi ihitegeye ndetse n'ibice bihakikije. Hagaragara intwaro nyinshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya 23, ariko n'abari mu mujyi wa Uvira bisa nkaho bamaze gutegura igitero gikomeye cyane ndetse gisa naho cyamaze kunozwa. Bategereje guhabwa amategeko n'abakamanda babo kugira ngo bahite bafata umwanzuro wo kwataka. 23 iri kurebana ayingwe ndetse bacungana ku jisho n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri muri uyu mujyi wa Uvira, aho isaha n'isaha hashobora kuza kumvikana imirwano iremereye cyane. 23 yataka uyu mujyi wa Uvira ku buryo buri ofisiyeri cyangwa se iki gisirikare cya leta ya Kongo cyongera kugerageza igitero cyo kwimura 23 muri ibi bice nk'uko bakomeje kugenda babigerageza, nubwo bikomeje kugenda bisa naho bibagora ndetse bikagaragara neza ko iki gisirikare cyagiye kigorwa nuko 23 yamaze kwitangira uyu mujyi ndetse ijya mu misozi ukikije aho biri kubagora kugira ngo babe bahakurwa nk'uko bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo abarundi bagerageje gukoresha n'indege ya Sukhoi 25 nk'uko bigenda bigaragara. Byaje kurangira iya mbere iraswe ndetse isubira ku butaka bw'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu babivuga neza ko idafite ubushobozi bwo kongera kuhahaguruka bitewe nuko 23 ibiri muri iyi misozi bishobora guhanura indege yose ikoresheje amakompura asanzwe. Ibintu byagiye bigora izi ngabo z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibice bitandukanye byo biracyaberamwe imirwano ikomeye cyane. Nk'ubu tuvugana hari imirwano iri kuvugwa neza ko 23 iri kweregeza Kisangani neza mu nkengero z'umujyi. Humvikanye amasasu menshi cyane aho abarindi umujyi bamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane. Bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kubasatira ndetse badafite aho kuzicikira. Ni ibitero bivugwa neza ko 23 iri kubikora kugira ngo igabanye imbaraga ziri guturuka hariya nka Ramforo ndetse ze no kuboroka zimwe mu nzira zizana ibikoresho hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi ikabikora kugira ngo ikomeze kugenda isa naho ikomeza kugenda ibabariza izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira ahangaha ziri ndetse nazica intege kugira ngo igihe cyo kwataka umujyi ize kuba ifite imbaraga bitandukanye. Naba ngaba badashobora kubona Ramforo iturutse inyuma yari yose uretse inzira yonyine ishobora kuza kwerekeza ku butaka bw'u Burundi inyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba. Amakuru aravuga neza ko intwaro z'abarundi zikiza kuri ubu butaka ariko zitagaragara zikoreshwa. Benshi bakavuga neza ko zishobora kuba zibikiwe imirwano ikomeye cyane, ari nako 23 igenda inyuzamo ikagaba ibitero ahaherereye izi ntwaro nk'uko byagiye bigaragara ndetse zikamba zigenda zangizwa zimwe muri zo. Abasirikare benshi cyane b'ingabo z'u Burundi bakomeje kugwa kuri iyi mirwano, aho bivugwa neza ko n'uyu munsi mu gitondo hagaragaye imodoka zigera kuri 4 zitwaye imirambo. Aho bivugwa neza ko yari igiye gushyingurwa mu ibanga rikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, aho abarundi bataba bashinzwe kumenya cyangwa se batemerewe kumenya byinshi cyane kuri abasirikare babo nk'uko byagiye bigaragara. Byari bisanzwe bizwi neza ko abamapeti makuru aribo bajyanwa ku butaka bw'u Burundi, abandi bagashyingurwa mu byobo rusange hariya ku butaka bwa Uvira. Ibyagiye binababaza aba basoda b'u Burundi. Kuri ubu ngubu haje kugaragara ikimeze nkaho ari promotion niko twabyita bitewe nuko hajyanwa abasirikare bose batarobanuwe bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi. Ibintu bikomeje kugenda bituma muri eta majoro y'ubu Burundi humvikana uruntu. General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi akomeza kubwira perezida cy'igihugu General Neva ko yakabaye agabanya umubare w'abasirikare ndetse byaba ngombwa kanabamara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitewe n'amabwiriza ndetse n'amasezerano yagiranye na perezida w'igihugu cya Kongo bisa nkaho ibi atabikozwa. Bikomeje gutuma habaho kutumvikana hagati y'aba basirikare ndetse n'abayobozi b'u Burundi muri rusange.
igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo gutsindwa ndetse kikagaragaza neza ko imbaraga zabo n'iz'abarundi zamaze kuba ubusa imbere ya M23 yasaze yasizoye mu kibaya cya Rusizi ikomeje kugenda yacucumiriza ingabo. Bongeye gufata umwanzuro ukomeye cyane wo guhagurutsa kajugujugu. Iyi ni indege mbi cyane y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi. Inkuru ziravuga neza ko iyi ndege yahagurutse kandi zari ebyiri zonyine zihasigaye bitewe n'uko izindi zagiye zigwa muri iyi mirwano, ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyarafashe umwanzuro wo kureka gukoresha izi ndege kuko zashoboraga gushira nk'uko zagiye zigwa mu bice bitandukanye hafi n'ikiyaga cya Tanganyika. M23 yarazihahanuriye izihanurira mu bice bitandukanye nk'uko amakuru yagendaga bigaragaza, twagendaga tuyibabwira. Kuri ubu ngubu indi kajugujugu y'igisirikare cya leta ya Kongo nimvuga kajugujugu ze kumva indege mbi cyane yitwa Sukhoi 25 cyangwa Su-25 nk'uko benshi cyane bayita. Iyi yongeye guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya za Bujumbura, akaba ari naho yahagurukiye ije kurasa ndetse ngo no kurimbura ingabo ndetse n'ibirindiro byazo za M23 mu birindiro hano mu kibaya cya Rusizi. Ibi rero ntabwo byagenze neza kuko iyi ndege M23 yarashishije imbunda zikomeye cyane zirasa amakompura ashobora guhangana n'indege ziri ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Ahangaha rero ibi byaje kugaragaza neza ko iyi ndege yaje kuraswa ndetse inkuru zikavuga neza ko ikimara kuraswa yaje kuzenguruka igira ngo ibe yasubirayo, ariko yari yamaze kwangirika ndetse biza kurangira iguye mu ishyamba rya Mikenke nk'uko amakuru abigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukorwamo nk'uko amakuru bigaragaza. Ni igihunga gikomeye cyane ku ngabo ziri kurwanira ku butaka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo kuko bari bazi neza ko izi ndege ariyo makiriro bari basigaranye. Hari hasigaye indege ebyiri nyuma y'uko izindi zagiye zangizwa ndetse na drone zikaba zitari kubona uko zifashishwa mu buryo bworoshye. Ubu aho bari biteza amakiriro naho biranze, bisa nkaho iyi ntambara itari buze korohera iki gisirikare. Amakuru agaragaza neza ko M23 ibikoze ndetse ikaza kubigeraho nyuma y'uko indege yaturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi. Indege za M23 zigera kuri ebyiri za kajugujugu bivugwa neza ko ikoresha zidaherereye muri ibi bice yemeje kurwana y'ubutaka, ariko ikaba nayikoresha drone nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru rero ikavuga neza ko M23 nta yindi shuwa yari ifite uretse ko indege yagombaga guhaguruka amakuru yamara kuba yagera ku bari mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abari ku misozi ya Kabunambo ya mbere, bikaza kuba bisa nkaho byabaye nko guhuza amakuru ndetse mu buryo bwihuse. Iyi ndege ikimara kugera muri iki kirere yaje kuraswa ndetse aho yatangiye kugenda iri gushya. Iyi ndege inkuru zivuga neza ko yashoboraga gusubira ku butaka bw'u Burundi kuko ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko bitewe n'uko yari yamaze kwangizwa amakuru avuga neza ko byayiviriyemo guhanuka ubwo yakataga igerageza gusubira ku butaka bw'u Burundi, ikaza kugwa mu ishyamba rya Mikenke naryo ryegereye ibice M23 kontorora ndetse aho yabaye umuyonga. Bivugwa neza ko yari irimo abasirikare bari kuyikoresha ndetse binagaragara neza ko iyi ndege yarashwe itaratangira kurekura ibikompura biremereye cyane mu bice M23 ikontorora. Iyi ndege bigaragara neza ko yari yaje isa n'igamije kurimbura kuko bivugwa neza ko iyi ndege ikirekura igikompura kimwe M23 byonyine ubu haba hari kuvugwa indi nkuru kuko iyi ndege irasa iri mu birometero bya kure kandi ikaza kwegera igakurura amakuru atandukanye ayifata amashusho ndetse ibishobora no gukurura amajwi ikaba yakerekana na systeme zikoreshwa n'igisirikare aho iherereye. Ibi byose ntabwo yigeze ijyana ubutumwa yarizanye dore ko yanarashwe itaramgera mu bice yagombaga kurekuriramo ibi bikompura byayo ndetse dore ko aho irashe hahinduka inkangu neza itaka rikarenga ku bantu. Ibi byose M23 yabikoze ndetse aho yabigezeho ku bufatanye n'igisirikare cyayo ndetse na twirwanaho y'abanyamurenge nayo ikomeje kugenda yihisha mu kuboko kwa M23 igakomeza guhangana n'aba bacancuro ndetse n'izindi ngabo zari zigamije kuyirimbura hariya mu Minembwe. By'umwihariko abasirikare ba Wazalendo M23 yafashwe nk'umucunguzi wa Minembwe ndetse n'abanyamurenge, ariko benshi bakomeza kugenda bayobya amarari bakavuga neza ko M23 idakunda aba banyamurenge ahubwo ngo leta y'u Burundi yikomeje kugenda ibashyigikira. Ibintu abanyamurenge bakomeje kugenda barwanya bivuye inyuma ndetse bakomeza kugenda bagaragaza neza ko yitaza kuba M23 ndetse benshi baba batakiriho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane kuko izi ngabo zatwirwaneho na M23 bagiye bakoranaho M23 yagiye ibafasha ndetse no mu
myitozo itandukanye. na 23 kandi yagiye ibafasha mu kubaha zimwe mu ntwaro z'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa mitrailleuses nk'uko amakuru abivuga, ndetse zigera kuri 2 zagiye zifasha uyu mutwe wa kwirwaneho kurasira kure wazarendo zari zije kubahungabanyiriza umutekano. Imikoranire ya kwirwaneho na 23 ikomeje kugenda igera ku ntego, ariko kandi 23 yo ikomeje kwesurana n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi, aho zongeye guhomba ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse kuba cyamanika amaboko, nanone bikagaragara nabi bakemera kuseba bitewe nuko bamaze kwanga ibiganiro. Abarundi bo bari bakwiye kwikura muri imirwano bakoherezwa iwabo kuko bisa naho iyi ntambara itabahiriye. 23 yamaze kuva mu bice bitandukanye ndetse n'ibice bya Masisi kugira ngo ize kuza gutanga imbaraga ziremereye cyane mu rwego rwo kwinjira iwarikare. Bigenze bite 23 uko ifashe umwanduro kwa advancinga mu gihe benshi bari bazi ko 23 ahubwo igiye gusubira inyuma ndetse gakurwa mu bice yaba yarafashe. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira kandi nkakumvisha uko 23 ni ibice igomba kubifata ndetse ikabifata bitarenze amasaha 28. Urugamba rwatangiye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana 23 yamaze gufata batayo zigera kuri 2 z'abasirikare biganjemo abarwanira ku butaka infantry. Abangaba rero bamaze kwerekeza mu bice bitandukanye. Aba basirikare barwanira ku butaka kandi bafite itsinda rikomeye cyane ry'abakomando, ndetse hari n'irindi tsinda bivuga neza ko rishinzwe gukora ndetse no gutegura imbere, ariko kandi biganje mu kureba aho umwanzi aherereye. Harimo kandi n'abakoresha ikirere by'umwihariko drone zo mu bwoko bwa kamikazi, dore ko arizo 23 isigaye ikunda gukoresha cyane bitewe nuko ibijyanye n'ikirere igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyagiye kigerageza kuba cyabishyiramo imbaraga. Aha rero 23 yamaze kuzana izi batayo zo guturuka mu bice bitandukanye, ndetse aho bose gahunda ari warikare. Ndakubwira neza ko nyuma yuko Kisangani hagiye humvikana ibitero shuma bitandukanye, 23 yaje guca inyuma, ndetse biravugwa neza ko yamaze kwambuka uruzi abambere. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri guhangana na 23 muri ibi bice, ariko bisa nkaho babuze aho bafata naho bareka. 23 yagabye ibitero mu bice bigera kuri 3 bitandukanye icyarimwe, biri kugora ingabo za leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu. General Sultani Makenga yongeye guha itegeko ingabo ze. Ni mu gihe hari hashize ukwezi n'igice avuze neza ko iyi leta y'abaginga igomba gukurwaho ndetse mu gihe gitoya. Benshi bakavuga neza ko ibi ari murarare guha abasirikare. Benshi kuri ubu bamaze kwibaza ibanga ndetse n'icyo yarabitse mu mutima we, ndetse n'uwo bari baravuganye ku buryo yarazi neza ko azerekeza muri ibice nka bya warikare, ndetse agakomeza nk'uko biri kugenda bitangazwa ko 23 itagomba kongera guhagarara na gatoya. Imirwano isa nayo itangiye bundi bushya, ndetse bisa naho ibiturika biremereye byongeye kongera gukoreshwa. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kongera umubare w'abazarendo, ariko bisa nkaho ntacyo bari buze gutanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Warikare 23 irayishaka nyuma yo kuhahanganira n'ingabo za FDLR zabarizwa nyinshi cyane mu nkengero zo muri ibi bice. Kuri ubu ngubu yafashe umwanzuro wo kwinjirana abasirikare benshi cyane nk'uko isanzwe ya advancinga mu bice bitandukanye. Ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC byari biherereye hafi aho. Abasirikare bamwe batangiye gukora amawuzduro bahunga basubira inyuma. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibingibi kandi biza kuvamo ibihano bikomeye cyane ku basirikare bamwe na bamwe b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bakunze kugenda bashinjwa guta urugamba ndetse no kuba basubira inyuma. Kandi amakuru aravuga neza ko ibi bice ingabo z'abarundi zagiye zihagarara ndetse zikagerageza guhangana na 23 ntabwo zibirimo nk'uko bigaragara. Ingabo z'u Burundi bisa nkaho zamaze kwegera umujyi wa Uvira nyuma y'itegeko rikomeye cyane ryo gufata Uvira naryo ryatanzwe, ndetse abarundi bo begereye umupaka wabo, ndetse abandi baza kurundwa Uvira. Bisa nkaho rero 23 mu kuza kunyuza ingabo muri ibice bya warikare biri buze kuyorohera, ndetse na za Kisangani hose, maze ka advancinga ibiza guha avantage aba basore b'intare za Sarambwe bafatikanyije na twirwaneho. Amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibyo yiringiye bisa naho ari byo byamutengushye, biri gutuma igisirikare cye n'ubwo 23 yaza kuba yongera kuba yatungwa itoroshi n'amahanga. Igisirikare cye ntabwo kiri kuba cyabasha guhangana n'izi ntare za Sarambwe ngo baye bihagazeho mu gihe amahoro ndetse n'andi masezerano ashobora gusinywa. 23 benshi batangiye guca amarenga ko bashobora kuzisanga yafashe
bafashe n'izindi ntara harimo n'ibindi bice bitandukanye bitari muri Kivu ndetse y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru ndetse intara ya Katanga. Benshi baravuga neza ko hari benshi cyane bakunda M23 ibizayorohera mu gihe yabigeze muri ibi bice. Ibi byose M23 iri kubitagetenga ndetse ikaza kugenda ikurura amakuru binyuze mu butasi, dore ko benshi bavuga neza ko M23 ibice byose ibe yaramaze kugezamo ndetse abatasi bakomeye cyane bagenda bavuga uko situation imeze. Ibi byose bikomeza kugenda bituma abasore ba advancinga. Ndakubwira neza ko igitutu gikomeye cyane cyamaze kujya kuri Tshisekedi nyuma y'uko abanyamurenge ndetse n'abandi batuye mu bice bya Masisi bamaze gufata imyanzuro ikomeye cyane. Abari imahanga bari kwigaragambya ibyatumye amahanga yongera gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Amakuru aragaragaza imyigaragambyo iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Washington ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu Bubiligi. Abari mu Bufaransa nabo imyigaragambyo ngo ni ku munsi w'ejo kandi zaba ari imyigaragambyo ikakaye cyane, aho bose bari gukoresha amagambo akomeye cyane bavuga bati Tshisekedi must go, aho bisa naho perezida w'igihugu cya Kongo aba baturage bose bamaze kumenya ukuri ko ari we ukomeza kugenda abaca mu ibice ndetse babibamo amacakubiri. Ibintu birakomeye cyane rero. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushye, amahanga yamaze kumushyiraho igitutu. Ibintu birakomeye cyane. Uburundi bwamaze kwifata amapfubyi. Ese biraza kugenda bite ko Uburundi busa naho butari buze kongera kubona ibyangombwa birimo amafaranga yahabwaga perezida w'igihugu cyabo kugira ngo akomeze kohereza ndetse no kuba yarunda abasirikare kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi byose kandi birasa naho M23 ari iri buze kubyungukiramo nyuma y'igihe cyari gitambutse nk'amezi 3 amahanga yose ntawe uvuga M23 neza ndetse ntawe yicira karuru tegaho bifuzaga neza ko ishobora no kuva mu bice ikontorora. Kugeza kuri ubu rero ntabwo ariko bimeze. M23 yongeye guhabwa avantage n'andi mahirwe, aho bizagura Tshisekedi kongera guhagarika izi ntare za Sarambwe zamaze kwa advancinga zerekeza mu bice bitandukanye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza intege nkeya mu bice bitandukanye. By'umwihariko ndakubwira neza nubwo wumvishe igisirikare cya M23 cyafashe umwanzuro wo kwa advancinga berekeza mu bindi bice, ariko ndakumenyesha neza ko ibice bitandukanye M23 irimo ntabwo biri kwibuza gucana umuriro ku ngabo za leta ya Kongo ziri mu nkengero z'umujyi wa Uvira habarizwa n'ingabo z'abarundi nyinshi cyane. Ibiturika byo biracyumvikana. Abanyamurenge hakurya mu bice bya Puezero, Mikenke ndetse n'ahandi batuye werekeza mu bice bya Minembwe, aba bakomeje kugenda bishimira intambwe ndetse n'ibirometero ingabo zabo zamaze kugezamo umwanzi, kuko bisa naho umwanzi yamaze kugezwa kure. Abanyamurenge bongeye kuba babona agahenge, nubwo biba bivugwa neza ko hari gutegurwa ibitero bya drone ziza kubarimbura, ariko bisa nkaho M23 ibi byose yagiye ibikavaringa kugeza kuri ubu. Igihugu cy'u Burundi ubusanzwe ntabwo cyari kiri mu ntambara nyinshi cyane nk'uko bitangazwa, uretse kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo mu buryo nabwo butafututse, kuko benshi bagiye bavuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'u Burundi bagiye bakorana deal zitandukanye kugira ngo aba basirikare b'u Burundi baze kuri ubutaka bwa Kongo. Batangiye mu bice bitandukanye bw'intambara yasaga n'itangira muri Kivu y'amajyaruguru, aho ibice nka za Petit Masisi, ibice nka za Mushaki ahapfiriye abarundi benshi cyane, Minova, Sake kumanuka mu mujyi wa Goma, aho ingabo z'abarundi zari nyinshi ndetse zagiye zihagwa ku bwinshi. Ibi rero byagiye bituma bamwe mu bayoborana na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko bagabanya ingabo bohereza kuri ubutaka byaba ngombwa bakanazikurayo, ariko uyu mugabo ntiyigeze abikozwa. Kuri ubu ngubu rero nyinshi zerereye mu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa neza ko Red Tabara nibikomeje iki gitutu n'ibi bitero Shume yatangiye ku ngabo za leta y'u Burundi. Aba basirikare bari ku butaka bwa Uvira bashobora kuza kuhakurwa maze bakajya gutabara igihugu cyabo, bakareka igihugu cya Kongo kigakomeza kugenda kirwariza. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo biri gusaba neza ko biza kuba ngombwa ko Red Tabara yiza kuba imbarutse, kuko nubundi izi ngabo z'abarundi abenshi batangaza neza ko intambara yamaze kuzitsinda, kuko zamaze kugenda zigaragara mu mamodoka ya gisirikare, izindi zigenda n'abaguru. Umuhanda urombereje werekeza ku mupaka wa Kavimvira. Ahangaha rero akaba ariho aba basirikare b'u
Burundi bari kwerekeza kugira ngo baze kuba bakambuka basubira iwabo. Ni imirwano ikomeye cyane yakomeje kubera mu bice bitandukanye, ibice bikikije uyu mujyi wa Uvira, aho M23 yamaze gucana umuriro ukomeye cyane. M23 guturuka mu kibaya cya Rusizi ndetse ikagenda ihatana za Kabunambo, Kiriba ndetse n'ibindi bice nka za Sange, za Puezero ndetse n'ahandi. Bisa nk'aho ingabo z'abarundi zananiwe ndetse zitagishoboye guhangana. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ushinzwe ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi kuri ubutaka bwa Uvira yamaze gutanga raporo hakurya ku butaka bw'u Burundi, yemeza neza ko igisoda cyabo gisa naho kitagifite imbaraga bitewe nuko cyamaze gucika intege bitewe n'umubare munini cyane w'abasirikare bamaze kugwa kuri uru rugamba, ngo abasigaye basa naho bamaze kugenda bahamuka, ndetse ibyo M23 n'izi ngabo za twirwanaho byagiye bibakorera. Amakuru akavuga neza ko bitewe nuko bakuru umubare bayoboye urugamba nabo bamaze kurugwaho, ibi byagiye bica intege, byakubitiraniraho n'ibikoresho bidahagije, ndetse nubwo bavuga neza ko nta gahimbaza muziki ndetse ko n'abaguye kuri uru rugamba nta kintu gisa n'indishyi z'akababaro zihabwa imiryango yabo, bamwe na bamwe batabazi naho baherereye kugeza ubu ngubu. Ibintu byagiye bituma igisirikare cya Kongo ndetse gisa naho gisigaye kirwanana ubwacyo, aho abarundi bamaze gusa n'abikura muri iyi ntambara, bagenda bicuma bigira inyuma batagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ese igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'izi wazarendo n'abandi bacancuro batari benshi cyane bazahangana na M23? Ni ibintu benshi bavuga neza ko bigoye cyane bitewe nuko ingabo z'abarundi ni zimwe mu zafashaga iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba cyagumana uduce by'umwihariko, uduce dutandukanye. Nubwo byarangiraga batsinzwe, ariko babaga basa n'abagerageje kwirwanaho, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo kuzitsinda bisa naho ari ibintu bitagorana cyane. Upfa kuba wafashe initiative yo kwa divansinga bahita bakura amawizoro ndetse basubira inyuma birukanka cyane, ibintu bigaragaza neza ko umujyi wa Uvira ugomba guhita ufatwa nta ngorane. Gutumiza ingabo za leta ya Kongo zirukanka ndetse na FDLR, dore ko ari nayo ibarizwa muri iki gice. Ubwo intambara yari ikomeye cyane mu mujyi wa Goma, abarwanyi ba FDLR abatarahunganye n'igisirikare cya leta ya Kongo bahungiye muri ibi bice by'amashyamba ya za parike ya Virunga, ndetse n'abenshi babarizwa ngo muri za Nyiragongo nk'uko amakuru abivuga. Aha rero M23 yahise ibafungira ikimeze nk'amazi n'umuriro, iboroka inzira zose zishobora kugerayo, dore ko ari na kure y'umujyi. Bivugwa neza ko bisa nk'aho ari ibyabagoye cyane, inzara igatangira kubatsindayo, bakaba batangiye kugenda bagaba ibitero bigamije gusahura, ariko M23 ikaba itari kubemerera na gatoya ko bashobora kwinjira mu bice ikontorora ngo babe bahungabanya umutekano w'abaturage. Ibintu bisa naho mu mujyi wa Goma bimaze iminsi igera kuri 3 abaturage nubwo baba babona neza ko ari ibintu bitabateye ubwoba, ariko bivugwa neza ko udutero shuma two twagiye dukorwa n'abazarendo barimo n'ababarizwa mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma basanzwe ari abaturage, ariko kandi bafite ideology y'intambara ndetse no gusahura, ndetse aba bahitaga bafatwa. Amakuru akemeza neza ko intwaro M23 kimara gufata uyu mujyi wa Goma zabarizwaga mu baturage zishobora kuba zitarashizemo, bitewe nuko hakozwe ikimeze nka fuyi gusaka ndetse no kubabwira neza ko bagomba gusohora intwaro bakazirometa ibintu bikigendwa. Bisa nkaho hari zitarashizemo bitewe nuko hacyumvikana amasasu ariko make nkuko amakuru abitangaza. Izi wazarendo ndetse n'abandi bafatikanya bakomeje kugenda batungurwa ku buryo bukomeye cyane na M23 isa naho ibi barimo ndetse basangira, aho bivugwa neza ko harimo abaturage benshi cyane bagaragara nk'abaturage, nyamara ari intare za Sarambwe ziba zineka amakuru mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma amahoro arahinda, ndetse ntabwo ari mu mujyi wa Goma gusa, uzamutse na Sake hakomeje kugaragara amahoro, ndetse na za Minova ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Aha Minova bariyeri zari zarazengereje abaturage nyuma y'uko M23 yafashe uyu mujyi wa Goma, bisa nkaho byabaye amateka ahaberaga gusoresha ku buryo bukomeye cyane. Uyu mujyi wa Goma watangiye kugaragaramo inzara icyo gihe, kuri ubu ngubu iyi nzara yabaye amateka bitewe nuko ibice bisapurayinga ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye muri uyu mujyi wa Goma biturutse mu bice abaturage bahingamo, bisa nkaho byari byaraborotswe n'izi wazarendo zabasoreshaga umurengera ndetse zikabambura. Ubu rero abaturage batuye mu mujyi wa Goma barishimira ibyo M23 yamaze kubagezaho, ariko kandi bakomeje no kwiyereka urukundo, kuko bisa nkaho ibyabaye ku munsi w'ejo byo kwifatira abari baje kugaba ibitero, bisa nkaho bari mu bitero bigamije gutera ubwoba, aho bari bafite imbunda zo mu bwoko bwa AK47 bari ku mamoto abifatiwe n'abaturage babarambika hasi, ndetse bahita bahamagara M23 yari hafi aho. Ibintu byashimishije ndetse binagaragaza neza ko iki gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje gutanga
gutanga isomo ndetse no gukundwa ku baturage. Ibintu bisa nkaho rero bitoroshye mu bice bitandukanye uretse mu mujyi wa Goma. Nanone twakubwira neza ko mu bice bitandukanye byerekera mu bice nka bya Kisangani igisirikare cya M23 gikomeje gukoresha strategie zose kugira ngo kiburizemo ibitero byo mu kirere by'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana indege z'igisirikare cya leta ya Kongo bitewe nuko aho ahenshi zahagurukiraga hamaze kwangizwa n'ibitero bya M23 byari bigamije koko kuburizamo iyi migambi mibisha yapangirwaga muri ibice. Bisa nkaho ikirere cyera ndetse abaturage bavuga neza ko nta drone zerutse kurasa mu bice baherereyemo bitewe nuko M23 yamaze kubroka ndetse isa naho iburijemo aho yishe gitera kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira umutekano. Ntabwo ari Kisangani gusa, nanone na za Rucuru FDLR ikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije, aho M23 ikomeje kubacanaho umuriro, aho bakomeza kugenda bimukira ikabakurikirana bagakomeza kugenda bacikamo ibice kugeza ubwo bivugwa neza ko bamwe baza kwiyambura imyenda babambaye isa n'impuzankano ya gisirikare ariko kandi idasa bitewe nuko hari abakoresha ibyo babonye bakaza kwivanga mu baturage. Igitungurana nuko abaturage nabo bakomeje kugenda batababanira ndetse bakabata hanze. Ibintu bikomeje kugaragaza neza ko M23 yamaze kwigarurira imitima y'aba baturage bo kuri ubutaka mu buryo benshi cyane batatekereza. Ibintu rero bisa naho bitoroshye ku mpande zombi, aho igisirikare cya M23 gikomeje operasiyo zitandukanye mu bice bitandukanye. Nanone benshi bakomeje kuvuga neza ko M23 iri gukora akazi gasa naho kadasanzwe mu bice bitandukanye by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 busanzwe ntikunze kugurutsa drone mu bice bitandukanye, ahubwo ishobora kuzikoresha mu gihe cyonyine ishaka kuburizamo ibitero biri gutegurwa, by'umwihariko ibizakoreshwa mu kirere. Izi yarazikoresheje ku kibuga cy'indege cya Kisangani ahaturukaga ibitero bikomeye cyane bije kwibasira ibice nka Minembwe ndetse n'ahandi abanyamurenge babarizwa nk'uko byagiye bigaragara, ndetse no mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bice nka za Puezero. M23 mu kubona neza ko izi drone zayizengereje yahise ifata umwanzuro karabuta wo kuza kwataka, ikaza kujya hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani ikaza kugurutsa izi drone zahangije ku buryo bukomeye cyane umurindi wa drone ndetse n'izindi ndege zahateguriraga urugamba. Biza kurangira uburijwemo ku ruhande rwa M23 bibonye intsinzi gutyo kugabanya iki gitutu cy'izi ndege z'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza ubwo hari hasigaye hasabwa guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi i Bujumbura kugira ngo haze gutanga umusada. Ibintu byakoraga izi ngabo za leta ya Kongo bitewe nuko M23 yari yaramaze kuba naho ibashegesha. Kuri ubu ngubu nanone ibitero byari biri gutegurwa bisa nkaho byahise bihagarara igitaraganya, ndetse naho byategurirwaga hamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nkuko biri kugenda bigaragara, ndetse ibintu byamaze kwemezwa n'igisirikare cya M23. Ibi byose bakavuga neza ko ari ibitero byo kuburizamo ubushotoranyi bikorwa nk'ibitero shuma, ariko noneho iki cyo cyakozwe mu buryo bwa operasiyo ikomeye cyane, dore ko cyageze no ku ntego zirenze imwe nk'uko amakuru abigaragaza. M23 yongeye kwesa umunyana nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yongeye kugaragaza neza ko ibihari ndetse itigeze isinzira. Ni mu gihe nanone tumanutse tukajya mu kibaya cya Rusizi, igisirikare cya M23 cyongeye guhangana n'ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo byongeye guturuka mu bice bitandukanye muri Kabunambo ya kabiri, ndetse aho M23 yagerageje guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat ziteye kuri Kabunambo ya mbere ku musozi muremure, ariko biza kurangira hari ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi banyuze mu kibaya M23 itigeze ibona, ndetse aho bari batangiye gusheringa mu kibaya M23 iherereyemo. Nituvuga mu kibaya cyangwa se muri Plaine de Rusizi, jya wumva ahantu hanini cyane harimo n'ahatuwe, ndetse kuko benshi hari igihe bahumva bakagira ngo ni ikibaya kirimo ibibaya ndetse kirimo n'imigezi, kirimo n'ibishanga, ariko bigaragara neza ko ari ahantu hanini cyane harimo hatuwe. Impamvu nuko haturaniye n'iki kibaya hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23. Impamvu rero byagiye bigora iki gisirikare cya leta y'u Burundi kuba cyahakura M23 ndetse gifatanyije n'izi ngabo za leta ya Kongo, nuko M23 yagiye igaragaza neza ko ihatsimbaraye, kandi imisozi iri inyuma y'iki kibaya yose ni M23 iyikontorora, aho biyorohera kugira ngo ibe yahangana n'izi ngabo zigituruka kure ndetse ikaza kuzisheringa ku buryo bukomeye cyane.
cyane, maze abari mu kibaya bakaza kuba bafite umutekano ndetse bagahabwa amakuru y'ibigiye kuba kuko baba birebera kure. Ibi rero byagiye bigora izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abacancuro bagiye bagerageza kugurutsa drone hano. Bivugwa neza ko M23 yamaze kwashyira ubwirinzi bw'ikirere nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bisa nkaho biri kugora iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, M23 iri guhangana n'ibitero, ariko nayo iri kugeraho igakora ibitero bikomeye cyane biri kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Tunyuze mu bice bya Puezero nanone ariko ntago twakirengagiza ibice bitandukanye nka za Sange na Mikenke, aho M23 imaze iminsi icucumira ingabo za leta ya Kongo, Abarundi na Wazalendo. Kuri ubu ngubu yongeye kwa advancinga nk'uko amakuru abigaragaza, yongera guca muri iki kibaya iza kugera mu bice M23 yagombaga guhanganiramo nyine n'izi ngabo za leta ya Kongo, aho yaziteye. Amakuru avuga neza ko habereye imirwano, biza kurangiriza ingabo by'umwihariko iz'Abarundi zisubiye inyuma ndetse ziza gukora withdraw, ariko M23 ya advancinga ibasubirana inyuma. Ibintu bivuza neza ko ingabo z'u Burundi zongeye kugorwa ku buryo bukomeye cyane, aho hari kuvugwa n'amakuru y'uko zishobora kuba zigiye kugabanywa kubera ko ku butaka bwabo nabo bari kwakira ibitero bikomeye cyane bya Red Tabara biri guturuka mu ishyamba rya Kibira, aho bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu gifite intambara zigera kuri 2 kiri kurwana, aho cyagiye kurwana ku butaka bwa Kongo kiri gufasha igisirikare cya Kongo FARDC, nyamara nabo bakaba bari kwakira ibitero shuma bitandukanye biturutse mu ishyamba rya Kibira, aho Red Tabara nayo yamaze gusara yasizoye z'Abarundi. Amakuru avuga neza ko M23 yabagabye igitero shuma gikomeye cyane ariko cyakozwe mu ibanga, aho byamenyekanye mu masaha agera kuri 3 ashize, aho ko M23 yaje gutunguriza ingabo z'u Burundi ziba ziraye zizi ko M23 itaza gufata umwanzuro nk'uyu ukomeye. Nta kimenyetso ndetse M23 na kimwe yigeze isiga, kuko yagiye ikagaba ibitero bikomeye cyane muri izi ngabo z'Abarundi bakarasana, dore ko banasanye iminota myinshi cyane igera kuri 45, aho M23 yasize izi ngabo z'u Burundi zamunegekaye, ndetse bivugwa neza ko zitari bibone imbaraga zizigarura kuri ubu butaka, aho zagombaga kuza gutera nk'uko zari zabipanze. Amakuru kandi arasobanura byinshi, yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwisanga mu ntambwe 18 nyuma y'uko abagombaga kuza kugifasha muri iyi misada ndetse yo kuza guturuka inyuma M23 bakayigabaho ibitero bitandukanye biri kugenda biburizwamo, ndetse bikagenda bisa nkaho biri kugorana ku buryo bukomeye cyane. Ni ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaza neza ko M23 igiye kuba yagera ku ntsinzi. Reka ngusobanurire uko iyi operation yagenze, maze ndahita nkugarura mu kibaya cya Rusizi ndetse nkujyane na Kabunambo, ndetse nkujyane no mu bice nka Sange, nkubwire imirwano ikomeye cyane ikomeje kuhabera, aho Wazalendo n'ingabo za leta ya Kongo zongeye kwisiga insenda. Operation yagaragaje neza ko M23 ikomeje gukora igitero cyari cyo cyose, ndetse kikaba cyatangwamo ibyo ari byo byose kugira ngo baburizemo ibitero bitandukanye by'iki gisirikare cy'u Burundi. M23 mu bijyanye no gucunga imipaka cyangwa se imbibi ihana n'igisirikare cy'u Burundi, ubwo ndavuga imbibi M23 ibirebana n'igisirikare cy'u Burundi hakurya kiri iwabo, bisa nkaho yakajije izi ngamba zo gucunga uburyo ndetse no kuba yakontorora imipaka. Mu kumenya byinshi cyane biturutse mu butasi ko ingabo z'u Burundi ziri gutegura byinshi cyane bimeze nk'ibitero, niho M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya kubiburizamo. Ibi kandi si ubwa mbere bikora, ndetse yagiye bikora mu bice bitandukanye, aho no mu mujyi wa Uvira ahaba hari gupangirwa ibitero bitandukanye, yohereza operation y'abakomando bakajya kuharasa ndetse no kuba babashegisha bakabakwiza imishwaro, maze ibi bitero bikagenda biburizwamo. Ibi nibyo byabaye muri iyi operation ikomeye cyane yabashije no kwambuka, aho yaburijemo ibitero by'ingabo z'Abarundi. Ingabo z'Abarundi mu kwicara ndetse ziri gutegura propaganda, bivugwa neza ko zari zitegereje umukamanda mukuru uza kuza kubaha amabwiriza ya nyuma, ndetse bakaza kuba bakambuka. M23 yabatunguye bicaye, ndetse aho bari mu mirimo isanzwe, bivugwa neza ko bari kwitegura kuza gufata amafunguro, maze nyuma bakaza guhabwa amabwiriza ya nyuma abambutsa gutera M23. M23 yabarashemo urufaya, ndetse bivugwa neza ko yari ifite n'imbunda nini cyane iri kurasa amakompura, ibyatumye izi ngabo zihungabana ndetse zikirukanka amasigamana. Nubwo bimeze bityo, nazo zagerageje
kwirwanaho ariko zari zamaze gutatana, icyatumye babona neza ko amakuru yabo ari hanze kuri M23 kurusha uko babitekereza. M23 kandi yaje gutuma izi ngabo zishwiragira ndetse ziratatana, ariko bitewe nuko ziri ku butaka bwabo kandi M23 ikaba itabarizwa kuri ubutaka, nyuma y'uko M23 ivuye muri iki gitero ndetse ikagaruka mu birindiro byayo hakurya, byaje gutuma izi ngabo ziregurupa ndetse zitangira gusheringa amasasu menshi cyane hakurya aho M23 iherereye, ariko bisa nkaho ntacyo byari butware kuko izi ngabo zaburijwemo umugambi wazo wo kwambuka ndetse zikaza guhangana na M23. Ibi kandi bikomeje kugenda bihereza M23 amahirwe yo gukomeza kurinda intwaro ndetse no kurinda ibikoresho byayo kuba yabikoresha mu buryo busa naho ari ugusesagura. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kugabwaho ibitero nk'uko bigaragara ndetse cyongeye gutungurwa cyane, bikomeje kugenda byibazwaho na benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zishobora kuba zifitemo abagambanyi batanga amakuru kuri M23, kuko benshi bashobora kwibaza uko iki gisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gitungurwa mu bice bitandukanye. Reka twigarukire mu kibaya cya Rusizi aho M23 yongeye kugaragara neza ishyamiranye ku buryo bukomeye cyane n'abazana n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho ibitero bitandukanye byaturutse za Sange ndetse na za Kiriba, bikavugwa neza ko byari bigamije kuba byakuramo M23 muri ibi bice, ariko biza kurangira ihagazemo neza. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyahanganye na wazalendo zari zisize insenda ndetse zari ziri ku muvuduko udasanzwe. Igisirikare cyaturutse mu gihugu cya Ngura nacyo ni kimwe mu byifashishijwe ndetse ngo byagombaga gutanga umusaruro witezweho byinshi cyane, birimo ngo kugira experience mu kurwanira ku butaka, ariko bakirengagiza neza ko ibi bice bitandukanye n'ibindi ibyo ari byo byose bitewe nuko M23 ijya gusohoka mu mujyi wa Uvira yari yamaze gupanga ndetse no kumenya ibice by'ingenzi igomba kugumamo bishobora kuzayifasha gukomeza guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose aho byaturuka. Izi ngabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Ngura ntabwo bigeze bakora ibyo bari bitezweho nk'uko amakuru bigaragaza, ndetse bisa nkaho baferinze urugamba rugitangira. M23 yatangiye kubarasaho ndetse bisa naho bagerageje kwihagararaho, ariko bitewe n'imiterere y'aha ngaha bisa nkaho bari bafite ubwoba ko M23 ishobora kuza kubagota igasubira inyuma, kuko bisa nkaho baje bafite amakuru y'ibisanzwe bibera muri ibi bice ndetse baje kurwanana ubwoba bukomeye cyane ndetse bacunga inyuma n'imbere, biza kurangira M23 ibashije kubasubiza inyuma ndetse bisa nkaho batageze ku ntego zabo. Abasirikare bangura bari bitezweho umusaruro udasanzwe, bisa nkaho bafite ubwoba nyuma yo kumenya amakuru y'ibyo M23 igikorera izi ngabo muri ibi bice, bisa nkaho bari kugenda bikandagira ndetse bagerageza gukomeza kugenda biga ikibuga. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego M23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, M23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo, imirwano yose yahaberaga abarundi bahuraga n'uruva gusenya. Ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo, abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya M23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe, ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagare yamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. M23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana M23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka.
Iyi operasiyo igitangira abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane, aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti, ubwo ndavuga iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri iyi ambushi bahuraga n'uruva gusenya, bisa nkaho 23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko 23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu